Kajingnya lenti ke eryong Remal ha kejela Megalaya kalalam cha Jingtwa Kynroh bat kajing sleium hakikat tu kani kibenta jong kejela bat kamtam ha kanong ba Shnong. Kani kajing beteng jong kajing teru laba lapsan bat ke eryong kala pentut ekalet kawan bat ekayat kayeng na kajing sleium ha kethan polo pentor umkra bat langkerding. Ke Meghalaya State Disaster Management Authority kala pentet bat ke eryong kala penjular giyeng di district baper jong kejela. Bagla danduk Jingtwa Kynroh bat kajing kelem jong kidien kisiat akan lagi jaka. East Khasi Hills keladan ke Jingtwa Kynroh Kansas Trace, General Bong Beat House, bakeladan ke Jingtwa Kynroh maulai bypass. Akaba sangut kibreu ke Lemensau, balapan kit no ikishne grims na kebenta banyai ya ke Jing Sumar. East Jingtwa Hills ke Kynroh amau joko ke yeng kala kelem kensan aka Shnong Sutnga Weilong, bat uwei ula du no ela ke Jing im aka ni ke Jingja. Lapan tip ru bakawi ke skol bat arpu art ligi yang ke bahab aka Karkuta Block Jaganot Garo Hills kila syak penjular ke eryong aka arpunyo terik jemang arhajar arpusau. Bat kani ke Jingja kelak tak ya sispa arpusan ngut kinong syok Shnong haki nyaw teligi Shnong. Baik dulu kan. YouTube. Sasra.